di asam nko antia wa ma yanka ni fiadi ma babeduru ha ebi edu na edi ntimi nka no wensa di asam sa asham so ache e obi kwa ne na edi nkomo nso menya ntime tutu mani a ofia na mbe se wa na wose no obi enkwe enya boni na bebi amadri wani tua se manyini no kure na I say bema bia ba mabrabo mu a no waja me hoko no mama me broken heart no hoko obia obeba mabrabo up to now say me gina ho ni bebi amatifi edri me ni obia o mabrabo mu kura mpo wase me po beka say me ne kwa wale nti aye me da dwene so me ti me dwene wa chese me nya dro kura me no awu na me chenchen so me se me hwe me di mani tutu a me se wa na wo se me fro na me tu ani se wo betimi aboa me pa chese se me hiamwa Rhoda adi wa ka se bebere na wiase na ye wono so mpanyimfo se so to no yade a no nya anu aduro me anu nyina ni tifi ho dia okoso ofie ho nyina no ye mani nsem mema be ba ne be ko bebetwi wa ne be ko bebe foro wa ne be ko bebe wiwi ya ne be ko ni nyina wo ye mani nsem se wo hu na wiase na ye wono so Rhoda so tena se ni won tuto se wo hwehwe o hyebere nwa abrabo ma wo te ho saa ne ne ma fa wase na ko tadi mako baby bebre na se akwade ma bre baby amanye do wo se by this time me ti me kunu fia me wo me man so wo ho no na mani beje no up to now me dwene ho kra mente ase ma bro ye mesena kan se hwe wiase na ye wo no emi ba o again no wo fie no Foxy ya se Foxy we se no Foxy woni di nkomo pa Foxy die me hwe na lines na nya sure say metimi aka achi o ya sure se wo sha se mema be ba wo kwani no woni ni ndi nkomo bi amfa mema be ba wo nchen ho menene shedan di san komondo me ma se mentimi nka nchiro bi ene se masha me se wiase na ye wo no ohun de mabrabo aye wo de mabrabo aye American waga pa ni ngina ho sa no se me kama se ma kire wa Rhoda wo be su amam sanka se me kama se ma kire de ma fa nwa abrabo ma Rhoda wo be su amam to be frank and honest American waga pa ni ngina ho no nkan traders ndi traders ifra bro kire bagana ABTS aprakuso me miande akobre kuma ABTS wo miande akwabana ni chinchin mensa jeni kwa serious menya di packet wo ahimfie hotel Royal Unity Lodge brekum miaman hotel kwabana ni chinchin mensa jeni kwa nani aba na say sambene taburansan wo sunwane miande kwabana ni chinchin mensa jeni kwa Taiko hotel sunwane miande kwabana ni chinchin mensa jeni kwa Isbeth hotel miande kwabana ni chinchin mensa jeni kwa Berlin Sport me and ya brekun kato kwa abana chinchin mensa jeni kwa wiase na ye wono ntini bi to ne no say o tale me ho pa no ye me oni mase pa so no ana no ye mi o me ye yanka bi kano enso no na ye me anaju boja kai bombo ti Rhoda de me kan nyina ne se hwe wanu yie wiase na wono man di was ma ntin da bia ka say keep your secret ma wasem insho trin dan nyina ma wasem mpie because ba fe kama be ma weba na wa betwu na okọ be ma weba na wa betwu condemn na okọ weba na wa be fa abonim na okọ ba fe up to now wunya wale me bro o je say kwa me bro Rhoda je say kwa oh o de anya we edu anyumra me kwa na me da wa wo oh we de bua me why yes nya de Rhoda ni sofu bi sofu na minni no wa bin totally ndo be kon ho amana hwehwe o hyebere maboa wate pampa nemre yes Rhoda because the anamu no nka so ha ma ne mwa o hampa ti se de mre ya me ka no boaboa ho animu ya ndo be kosofu no ho ni se ye kodura
de wo mia no obeka akere wo Atadwe wo ye sure what me boa me sa de dia be me kwa de ebe me nwanwa bra na bra pa to now baby amakọ baby amawura nyame wo ade biara ni wa wo so nyame ye ade bia nso nyame ye nyese ni nyame bo o mra ne nso ye na bi so a wo na wo ma ho kwane ma sa mra ne nso ma o ho so tuwa na mo won paibo ma ade bia peso ye bia na beba ma ma wo ti kan wa kuma to ye mu ma fa se nua ba mwo bia ne beboa mu wanya be ma wo abrabom no meboa wate ti kan wa se no ya ba fe wo we ya de se me kura me be kan e be ye no beti ase mansen ne wo nwale anka me ameka fa won so nya da wo be ka se ne ma nko ye manti won ti ase oh de wo be ka ne se won fe nso ntini de ngo bi pa to de anya we kan wa kuma to ye nwale to de anu continue from anya we ye nko na mom sa Foxy no hwe ye na ne na nche wasem anya de ameka mensa yo ti de anwa kan no to de kan wa kuma to ye na wa mpira sa buo we ma ka kire fie wura se be ni bibi ade ye woni ba tu bo ni fie me ba be pray na no mfiri kura me ba ni aba ya bi ebo de nwa kukuro kuroma no panyan nde geri wura da ni kura mantima mfe na no me ni abre me ka mensa hwe so osa ana de life kura mate no problem Rhoda. Rhoda. I don't want to me Ghana. Na me pa oba ro dia na to na do say sumu wan say. What's the problem? Akwa ba ya wo kan dey wani munye. Adan. Just said ya wo ye kwa ho fo em. Na wo do say sumu na ka wa wan pa ka me be ya me pa ro na ka so just baby Foxy baby. Na do say sumu ano. Me dey sole ko pa bibi she na. Yeah, roaming about for the streets. Hey, Foxy. Tade kwa wa she. Opompi we. Hey, me pebe me bia yi ato nanum. Adai, dia asem. Zamanu kwa ye drumi mu ya menkam. Ewo dia. Talk to me. I'm your friend oh. Best friend. Talk to me. Adai na chill there. Yes. Awariya o. Foxy awariya na sisia. Na dwene ho ma chese meto okra na obi frɛ me kra. Ma dwen kra ma me ho so kra end. Enya se ma sheda o. Me dwen ho sa chese problem kese pa ma me. Be bia mati fie dri. Foxy be bia madri. Aso still. Be ma ba. No ja me ho no okọ. Be ma ba no ja me ho no okọ. Nti bone be mpa na maye. Na anya bia wa check wo ho de. Because e bia wo to na bia na wo ho ba bi. I dismiss. So wone mia na tifia. So say na wone mema wura dem ma say me ya na me ni hobi. So tie bia na bibia dispatch from your body. Yeah fine. Eno nti na che say adane ma dwendwa me dwon say dia mpa na e mesinto nti a omo ba na omo ko. I'm going to cry to my dinner one, my doctor means me now, and I Atadwe. Many bonus, so I'm a shy, or bet me a bomb, and I'm nearly due home come. Say, Bear, on one. And I said, I can't, what Gina say, or Bob woman, or the member cops off of you. Foxy, may bread. Also, the best I made mamma hill. Atadwe. No, not touching a hand when him. Atadwe, the woman will bet him the abow. Me wo yonko brebro ni mpon ene me Foxy baby na wo problem a me wo so de me share ideas na wo ka kire me no wo no Atadwe na Atadwe de hin no so wo de wo ko Foxy na me ferry eja wo de akra de baby e wadu wo ware bi eja oh na wale de enya ka bas fine etwem oh baby amadu no chese me ferry kra se me ba wanim kra na you wani awa ene so ye be mama ye kude na di nkomo a o so be boa me a o de be kwa ko hu so Foxy o so de ko hu wan
O de me ko sofo bi o. Sofo. Jaka na mnyati. Jaka. Ma minchum meko na mishem shu na mombet na me nsole nkom baabi. Wode wo ko sofo. Be adrudi. Onya de amema san atena se bi. No Atadwe no. Na chese na kura modin ga na ye wei. Pastor no good. Oze papa fo wo mo. Ebi mo wo omo ye papa. Dabe na be hu omo. Na wo problem na de wo ko baabi a wo si Atadwe. Rhoda, you are disgraced me. You are disgraced me in presence of my face. My friend. Who be matam for nyame. Na me anim ni. What my like? My depression, my body ran away. Atadwe. E de wo ko so asori so for her. Sole me enko inside na mabana. Enko pa yi. Woni ayi de mu onwunu bi ehye. E wo fridge ni. Yenko de yenko. Na mom. Enkasa ma anka nkyere wo. Atadwe de. Emo bia ni obetim di aboa wo. Na we me aboa me. Oyi wani me de we twa so. We de awale asam de twa so lo. Awale obenya kunu yenko. Menya kunu. Sesa wo worry be a giant. Wetin the feelings baby a she. Enti no wo ka chem. Na wo ntwa mu sa. Me kura me se me gina me na so. Hwade. Ma hepo no. Osole ya hepo ne sa. Hepo no. Minya be bia me yat nanu. Bese na sole blana. Bese na wo dai. Wo de kokko yi na me de me. Confusion mo ebigu. I feel so. What is good about the afternoon and also evening? Atadwe bra. Atadwe me sebra. Force me ba. One wa senda da na. Ada bi ma hunyansa woni so ye panyina notify. Me twam ma chia sister good afternoon. Efe so be jinsu nyansam. Chese sabio. Ada na ya muma nipa kura ye nipa bone sa. Nti bone ya ma ni se nto wa me chia wana. Atadwe. Force. You have the gust. Say insulted me. Na say ma me kan ma di watem. Na wo se me ma ye panyimu. Na ka sa aboa na kwase akwa na ye kan ye didi obi atam. Na say sabi odi oye ye so wani say ya atam a obetima agi ama ho. Ma bo wato wo me mi papa. Me eti se ka wo ye obi a ka me Foxy wo hia me ne kura ka wo nchia me. Dabi for me ka sma chiro. Don't come between me and Rhoda. What? I don't need separation from me and Rhoda. What? Stay away from me and Rhoda. Our issue. So next time we kasa. We ni Rhoda din komo. Na we nim na bo mi din wasem no. Wo behu. What? Wo behu. Why o hwene abu kasa ayi da sen. O hwene abu kasa ayi. Dade na ye de ka banku no. So dade na ye de ka banku no. Sa wo sole na me ebunu ni Atadwe. I don't fear who. You don't fear who. You fear something next time. Hey, Naja. Aboa sunu momonya bofo nse kim. Aboa bi atimbo ni bi. Na dabio. Rhoda wo ya kurasi ni sa. Me nche ubeka wanya sanchire me ma wadwene no. Sa nkofo machi ne foze akotena se akobo mindini. Hey. Sir. You don't know me. You don't know me. Me refi kwa mameka cho. Next time, if you put your nose and your mouth, including somebody's affairs, me and Rhoda, we tell you na akano. Me dia paso be yi me the best sim say. Ti said ya me twitwa de. Me pama de me ni say. I'm cut your head off. What? I'm cut your head off. Abadam. Na wo ka se nsoro wa na bibi na ye bibi o. Bibi na ye bibi pa na ka se me kan hu ofie ha ya. E be ji mu nsam. Ba kuma se wo ba duku ani abon for corners na ane magum ene so
Ubawura na asa wongo. The whole Ashtown, I'm the one. Hey, come me. The next room I start one so. Watch media roll me home. No sabra me phone some control some family. Asa mo short ntade amuto bi mumo. Wo te me kire mo. Na munya alabalu na amoye no. Humi na me humi ni me huni anka ne ko fama damfo. Ashtown ha team nim say John Kifo na sebi I chrono lie. Na afede o ya comfort. Na adwene na tia. To wo adwene na wo de ba no. Thief man be thief man. Me de me hu manya me apankro no afo estimate me hwa. Omuso be dey. Mu jejejina kwan ejejina down to say the mu ready electricity ayi meter no. Na kasa nko a. Hwani de zinkani be ma. E de ne fo am kan say me call say na mfa me vigim. Na ticket ni mo na pocho. O say aka mamiji. So atege one city kwa pocho na ya ma de go na ai.